এটা লংজাং বস্তিৰে এতিয়া জইন অনলাইন আছে Longzang के खो चला ये सब बना लाए हैं ये सब जमा करना है बुखा वत्तिंग Longzang फुमचिंग abang magkadugo Kham ngõ là kể cho Pu Kham खत्म होने Yes, good evening everyone. Itia kuntu aji morning amian opore updates kuri dise. Longzang village te khor tinda po actually jaigena. Beshi mondu kholaga updates tigena ha. Nisna itia kiniga chuli ase itia kinia kam jai ase itu laga lo updates ekta amian ge pongjai diole. A kind of thanksgiving itia tak manu assist kuri dia duk dikhigena assist kura dan we thanks diulo mon hoigena enega he ase. Itu khor pora chuli jaigena turn into ashes amniam bi dikhi ase pachai dia cheese to ekta bi nai guna and mohan rabi dikhule pari ase ne hodem de family kan kinega gona bahar de khomaule paribo khomaule dibo kuigina kiman manu tade usorde near india neighbors kan ba shuru kurina busti manu ba shuru kurina and not forgetting like neighboring villages kan bukha bra wetting bra idu phumching bra tan sob miligina nichu ki thagi ase idu bamboo kas obi pata obi nichu laga jaga bra pukhi gina igina khor bonai dia kacha khor bonai dia man dekhilu pari ase dogane sob manu apni kan bonai dia kam kuri dia kan be thanks dibo laga and mohan khobor huniu pari ase ki yate near and dear villages kan alag jaga bra tan osode parsona time hobi ke mon dangor kotha kuri dibole and ki cheese pra itia tak assist kuri gina ahi ase apni han ki be beshi dangor thanks on behalf of victims family and tadela busti manuwala sai prabi itu chanai dia ase de gogena viewers kan la opore chanai dia ase makan laga tradition panla culture niyam iniga pai ase kitia iniga dukte accident hoi jai ase noile kitia iniga khor chuli jai gena kuna chari na rakhi dia kane phuk lagi na khomai dibole do apni laga moi laga osore kun ase itu kan laga duty ekta ase itu nisna nichu
khor bra ki cheese ase etu saman khana ni na khor ekdam greenhouse ekta mahan dikhilo pari ase kacha khor bra enega bonai gina ekdam morom etu jaga di family khiti khore thaka nisna for some few days or few weeks enega jaga de hoi ase de goina janai di ase etia na pauri gina and amni han ge request kulo mon thaka kiman manu amni han sai ase etia video bana do like itu laga updates ekla itu hoi ase itu ekla no hoi but apni khan iniga video pothai dile tahan ge moram pong jao paribo apni khan ko jaga de dure thakili bi tahan garne prayer kori kena moded kuro paribo or parisi kore financially tahan ge assist kori kena aru itia do tahan ge beshi needs spoon ekta dia bi beshi important da ahe bole ekta aside aru kapor ekta amni pongjai dilibi itia do kili gole eku cheese tahan ge nai taxi sikshi obi ni chuke ki thaki ase iniga duk time de niju garne man ekbar bhabna kori sabo moila khor nia chuli saile kine hobo edu bhabna kori kena man ek kilo gor mili kena tahan ge victims kan de moded kuro try kuro de goi kena itia tak moded kro kan ge thanks and I will individual few days to tahan beshi duk khole ase etu garne do man niju ki pari ase youth can be youth side pra alag NGOs can be and man higher up authorities or government can be tahan laga kam ki ase etu kuro bole man hope kuri ase and especially students kan thagi shigule teachers kan ba bi bishi tahan garne do bhabna kuro bole documents kan and everything ta kan laga sob chui ki jai ja to amian dikhiyo pari ase nichu ki line pari ase line dia bi bishi important ekta ase ta kan ge etu kuru koina guide kra bi important ekta ase etu kan nichu ki line de uthu koina koina mani kilo moded kro koina janai di ase agere rakhi dia nisna contact number everything moi ta de victims laga family khan ta kan la contact number tinda ase and ta de secretary laga makhan busila secretary tai laga bi contact number opode ase for any inquiries you guys just contact them and victims ke direct kotha bolu mon ase noile tang ke guideline khan ki amni line assist ko pari ase to khan dibo kolibe amni han ta han de contact kurubo de goi gena viewers khan la opode edu chanai di ase